Kan nyangut kiba pas ya written test examination jangka MPSC nakam taka post jangka sub inspector of statistic under the Directorate of Economic and Statistics. Kublai piki perlu perjor kiba justonat ban page ya kan channel. De akan ke video ngawan ra sipi ya ka jing pentip ka baya de ban. Ka result jangka MPSC kami galia Public Service Commission Lower Lishmer Shillong. Katkum ka notification kepala penmi ka kanyo ter jong punai Desember jarfusan ka lapenmi ya ka result ka bede podcast screening test jong ka post sub inspector of statistics under the Directorate of Economic and Statistics buat kila penlong ya ka ka exam ka arfu ter jong punai September jarfusan de lapen bramanta bagi candidate ki papas ya ka writing test examination kilong kan yangot roll number saulai nyo ndru iwaisan way not sunlight way ndru nyo kadar nyo not kan ndru nyo ar not ar nyo ar lai ndru ar khandai sau ar san khandai san lai nyo pra not lai nyo khandai ndru lai pra not ar sau not nyo khandai sau ndru sau iwei sau nyo ar san sau nyo san san teknik deki roll number ki bala qualify shaka personal interview na kamta kate ka post kaba ya ka personal interview kin penlong haka khatsan truk jong upana jinuri ara jara punreu haka por shipau shitang am main step haka office jong ka Meghalaya Public Service Commission Lower Lishmer Shillong ki candidate kita kan mau ban download ya ka intimation letter ke jong ki napo ke website jong ke commission badra ya ketika letter haka porba le ya ka personal interview te congratulation na kamanta kaching pass ke jong pi ya ketika result jong writing test but all the best na kamanta ka personal interview te sasisin perlok lada pidang dai iba thamai pila ban subscribe ya kan channel ban lada pisngo ba ki video kiba ngawan ra sipi ha kan ka channel kilong kiba wan ra jing mantoi yepi pila ban share sha kiba hing sha kiba lopar jor jong pi kiba don kam bat kum juru pila ban like ya kino ki video kiba ngawan ra ya kata ka jing mantoi na kwanta jong pi lang bat lada pidon kino ki jing ai jing mut na kala jong pi pila ban drop ki message jong pi hapo ka comment section te tangkum ta perlok ngin saya kendu pat haka way par ka video kublai sibun